Umunyarwanda yaciye umugani ati ibikundanye birajyana. Uyu mugani ushimangirwa n'ingero nyinshi zitandukanye z'abantu bagiye bapfira umunsi umwe bari basanzwe bakundana. Muri bo haba harimo ababihisemo, uretse ko nanone hari n'abishwe bagapfira umunsi umwe batabihisemo. Urutonde rw'abantu bapfira rimwe bikamenyekana barakundanaga rwo ni rwinshi, gusa mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe abageze ku 10 bamenyekanye kurusha abandi. Bamwe mu bari kuri uru rutonde bahisemo gupfira umunsi umwe, wasangaga umwe yarabaga yanga gusiga mugenzi we cyangwa se umukunzi we mu gahinda, maze agahitamo ko bapfira rimwe. Umwanya wa 10 rero turasanga Julius na Ethel Rosenberg. Julius na Ethel Rosenberg bari abanyamerika bakundanaga ariko bakaba n'abamaneko b'Uburusiya. Julius umwanya yararimo wamwemereraga kumenya amabanga y'igikorwa cya bombe atomike mu 1951. Bombi bakurikiranywe icyaha cyo kugambanira igihugu, maze Julius akatirwa igihano cyo kwicwa akubitishijwe amashanyarazi, ariko hari hataraboneka ibimenyetso bihamya Rosenberg icyaha neza. Tariki ya 19 Kamena mu 1953 nibwo Julius yashyizwe ku ntebe ishyirwaho abicishwa amashanyarazi, maze ahita apfa ku kanya nta kintu avuze. Nuko Rosenberg nawe ahita azaramusoma, maze nawe murumunyuramo bapfira rimwe. Ku mwanya wa 9 turasanga Dennis na Mary na Cora. Dennis na Cora bari mu kiruhuko cy'izabukuru, ariko Cora akomeza gukora akazi k'ubwarimu mu buryo bw'ikiraka. Kuwa mbere tariki ya 24 Gicurasi 2010 Cora yasibye akazi nta mpamvu yatanze, maze ishuri rihamagara umuhungu we Eric ngo ajye kureba ikibazo nyina yagize. Ageze mu rugo asanga nyina aryamye mu kidendezi cy'amaraso mu gikoni, yigiye imbere abona se nawe yishwe arashwe. Icyo gihe Eric yahise ahamagara 911, gusa ariko igitangaje ni uko uretse kuba uyu mukecuru n'umusaza bari barashwe, nta kintu kigeze kibwa mu rugo rwabo. Polisi yakoze iperereza maze isanga hakoreye icyaha, hari agapapuro kanditseho ngo bikemure. Iperereza ariko ryaje gusesengura ingingo ku yindi, maze icyaha gifata Eric umwana wabo. Ibimenyetso bigaragaza ko agapapuro ariwe wakanditse ku giti cyiwe. Uyu Eric yari umucuruzi, maze business ye iza guhomba, yisanga afite amadeni menshi agomba kwishyura, bituma yica se na nyina kugira ngo aragwe imitungo yabo abone uko yishyura amadeni yari afite. Nuko 2012 urukiko rwamukatiye nayo igifungo cya burundu. Ku mwanya munani turasanga Nikolai wa kabiri, Alexandrovich Romanov ndetse na Alexandra Vedrovna. Nikolai yategetse Uburusiya kuva mu 1905 ageza mu 1917. Icyo gihe ubukungu bw'igihugu bwari bwarazambye, abantu babayeho nabi cyane. Abasirikare bashakaga inyungu za rubanda yose, bikize hamwe maze bakora ikipe ishinzwe gusubiza ibintu ku murongo. Maze tariki ya 17 Nyakanga mu 1918 Nikolai wari warahungiye muri Kiev yicwana n'umugore we, abana 5 n'abakozi 4 barabizirwa kuri uyu mwami. Nikolai yicishijwe isasu, maze abandi bose bicishwa ibyuma. Ku mwanya wa 7 turasanga Ethel Nicholas ndetse na Carissa Horton. Muri 2011 nibwo Ethel Nicholas w'imyaka 21 na Carissa Horton w'imyaka 18 bahuriye ahitwa Turisa muri leta ya Oklahoma, kuko Horton yari mushya muri ako gace. Ethel we yakoraga mu ruganda rwa ice cream na mayonnaise Blueberry Creamery, mu gihe Carissa we yari umunyeshuri mushya muri kaminuza ya Oral Roberts University. Nyina wa Ethel niwe wasabye umuhungu we kumenyereza uyu mukobwa Carissa wari mushya muri ako gace. Ethel na Horton bahise bakundana, maze mu mpera za Nzeri 2011 bajyana muri pariki. Nuko abagabo babiri babaturuka inyuma barabarasa, imodoka yabiribwa. Ku munsi wakurikiyeho nibwo imirambo yabo yabonetse muri pariki. Abanyamakuru ba ABC News bagiye muri ako gace gukoresha ikiganiro abantu bahatuye, maze uwitwa Darren Price avuga ko ubwo bwicanyi bumubaje ndetse ngo yumva nta n'umutekano afite muri ako gace. Icyo gihe polisi yahise itangira guhiga iyo modoka yibwe. Bidatinze polisi ibonye iyo modoka iparitse kuri apartment iri muri ako gace, yisatire Price na Gerald Davis bahise bayinagamo, bayikubita ikiboko, maze polisi irabomeka. Bageze imbere baragonga, nuko polisi hita ibata muri yombi Price na Gerald. Inkiko zaje kubahamya icyaha cy'ubwicanyi, maze bakatwa igifungo cya burundu. Ku mwanya wa 6 abantu bakundanaga maze bagapfira umunsi umwe turasanga Alexander Obrenovic ndetse na Draga Mason. Umwami Alexander wa mbere waruzwi nka Alexander Obrenovic yayoboye Serbia mu 1949 kugeza mu 1903. We n'umugore we witwaga Draga bicanywe tariki 11 Kamena, basanzwe mu nzu n'ingabo aho bari bihishe kuva tariki ya 10. Ku mwanya wa 5 turasanga Sidak na Kiyayam. Muri 2010 mu binyamakuru ku isi yose hatambutse inkuru y'Abanya-Afghanistan babiri bishwe bateye amabuye, urupfu rwabo rubabaza isi yose. Hari ku cyumweru mu gitondo mu kwezi kwa 8 mu mwaka wa 2010. Sidak w'imyaka 19 na Kiyam w'imyaka 25 wo mu ntara ya Kunduz bazengurukijwe mu baturage, aba bashinjwaga icyaha cy'ubusambanyi. Icyo gihe hari umugabo rero waratanze amadolari 9,000 kugira ngo azarongore umukobwa witwa Kiyam. Uyu mukobwa rero yarabyanze, yisangira umusore bakundanaga witwaga Sidak. Umuryango w'uyu mukobwa waje kwemerera uyu
mugabo wari waratanze aya madolari 9,000 kumusubiza amafaranga ye ariko abana bakibanira. Ibi ngibi ariko nubwo umuryango wari ushyigikiye umukobwa wabo ko akundana n'umusore yikundiraga, abayobozi b'idini ya Islam barabyanze maze bategeka ko baterwa amabuye. Abari bashungereye bahereye kuri Sidak bamutera amabuye umubiri wose, rimwe rifata ku mutwe ahita agwa hasi, barakomeza bamutera amabuye kugeza apfuye. Uyu nguyu yamaze gupfa, badukiriye na Kiaman bigenda uko nguko, nuko Sadiq na Kiaman biyongera gutyo ku rutonde rw'aba Afghanistan bishwe mu izina ry'idini. Ku mwanya kane turasanga Nikolai ndetse na Elena. Nkuko abandi banyepolitiki b'abanyeraha barangizaga urugendo rwabo ku isi, Nikolai yayoboye ubwami bwa Romania kuva mu 1937 maze agera mu 1949. Imitungo yose y'igihugu barayikuye maze bagura amagana n'inkweto zihenze, bagura n'imyenda ihenze, abaturage inzara irabica. Kuri no rero mu 1945 tariki 25 Ukuboza, mu muhango watambutse imbona nkone kuri televiziyo, abasirikare binjiye mu rugo rwabo barabasohora maze barabarasa. Ako kanya kuri televiziyo hatambutswa amafoto y'imirambo yabo. Ku mwanya gatatu turasanga couple itazwi. Ku itariki ya 9 Kanama mu 1976, umuhungu n'umukobwa batazwi barasiwe ahitwa The Sumter muri leta ya California. Abatanga buhamya bavuga ko abo bantu mbere y'uko baraswa bari mu bikorwa bigaragaza ko bakundana, ndetse no ku rundi ruhande polisi yasanze nta numwe muri bo warashwe yambaye umwenda w'imbere. Buri umwe yarashwe amasasa 3, uwabishe kugeza n'ubu ntaramenyekana, kandi nabo ubwabo ntibamenyekanye kuko nta numwe muri bo wari ufite icyangombwa kimuranga. Nubwo ari kumwe muri bo yari yambaye igikomo, polisi yagerageje kuranyisha ngo irebe ko ari uwamenya nyiracyo, ariko arabura. Yakoresheje kandi abahanga mu gushushanya, bashushanya amasura yabo ashyirwa ahantu henshi hashoboka, ariko ntihagira umenya abo bantu. Ku mwanya wa kabiri w'abantu bakundana bapfuye umunsi umwe turasanga Adolf Hitler ndetse na Ivan Braun. Adolf Hitler, umudage wari nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, nawe yapfanye n'umugore we yakundaga. Tariki 29 Mata mu 1945 nibwo bashyingiranywe. Kuva mu myaka ya za 30 Eva Braun yakoraga akazi ko gufotora. Nyuma y'amasaha 40 bashyingiranywe nibwo bombi bapfuye ku itariki 30 mu 1945. Abanyamateka bamwe bagaragaza ko Hitler n'umugore we bijugunye mu ngunguru ya acide bahinduka umuyonga. Gusa hari abandi banyamateka bagaragaza ko we n'umugore we birasha, hanyuma abasirikare ba Hitler bagatwika imirambo yabo kugira ngo abanzi badashinyagurira umurambo wa Hitler. Ku mwanya wa mbere w'abantu bakundana bapfiriye umunsi umwe bamenyekanye turasanga Joseph na Magda Goebbels. Kwiyahura kwa Hitler dusanzwe ku mwanya wa kabiri n'umugore Braun ni inkuru yoroshye ugereranyije no kwiyahura kwa Joseph ndetse na Magda, kuko bo biyahuranye n'abana babo 6. Uyu Joseph Goebbels yari minisitiri wa Adolf Hitler ashinzwe gukora ubukangurambaga bwo kwemeza abadage ku bwoko bw'abanazi aribwo bukaze kurusha ubundi bwose ku isi. Nyuma y'umunsi umwe Adolf Hitler yiyahuye, Joseph nawe yasanze n'ayandi mahitamo afite uretse kwigenza uko Hitler yigenje, nuko ari yicawe n'umuryango we nyuma yo gutegeka umuganga we kwica abana be uko ari 6. Njye nitwa Nikwingabiye, reka ngushimire cyane twanye muri ikiganiro. Uramutse kandi nabwo ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa se n'inyunganizi, ubidusigire muri comment.